دمو همو دمن وشاد بینرن هجا سلاو و رز جستف دنگ امریکا لواشنطن پایتخت. تماشان هجا دم باش. دو روزه سهشنبه سروک امریکا دونالد ترامپ لکنگرسی گوتر خویا سالانه یا به ناوی State of the Union پیشکش کرد. ترامپ تا خفتن خوده پرانی لسر سرکفتن خو سکینی کو بباندور بل لسر هلبجارتن بیده. هربونی دوی راپورتی دیه. Madam Speaker, the President of the United States. دپرانیا گوتارا خویا سالانه لسر روشا ولاتی سروک امریکا دونالد ترامپ بحثی سوزن خوین هلبجارتن سال 2016 کرن. بری 3 سالان مدز به پروگرام وگرانا مازنا امریکا کربون حال همبری و رادوستم دا بحث انجامان بکم. افری و رسما سالانه یا سروکن امریکا لآواهی جواتا نونرین امریکا دیتا کرن که همان جهبو وجبری دو مهانه پروسا در کرنا یانجی امپیچ کرنا سروک ترامپی لویر دست پیکر بو ود اگر دا سروکی دست خو ندا سروکا جواتا نونر نانسی پلوسی لی بحثی گشبونا آبوریا امریکا کرد. If we hadn't reversed the failed economic policies, اگر ما سیاست ریوبریا بری یا آبوریا خراب نگوهارد بایا اف سرکفتنا مازنا آبوریا امریکا چه ندبو. دگل نزیک بونا هلبجارترین سروکاتیا امریکا یا سال 2020 سروک ترامپ یا رجا 49 صده یا پشگیری امریکیان مسوگر کریا. گوتارا سروکی رونی خسته سر قایم کردن جرخانا ولاتی و چافدیریا ساخلمی و پشراس کرد که امریکا و ریپری قیرانا بلابونا ویروسا کرونا بید. we are coordinating with the Chinese government. ام هم آهنگی دیگل چینه دکین و به هفرا کار دکین دیجی بلابونا ویروسا کرونا و حکومت آمن ده هر کارکی پیدوی بکه بو پاراسنا ولاتیان جوی گفه. هر وسا سروک ترامپی لسر چندین مجارن سیاست خویا در ور آوستا که مهوانه کی تایبت دوی بو یره ده هبو او جی سروک ونزویلا هوان گوایدو بو. All Americans are united with the هوایا امریکیان یگرتینه د پشتگیریا گل ونزویلی دا و برخودان آوان بو آزادیه. سوسیالیزم ولاتان ویران دکه لی آزادی گیان مرووان لحفتینه. هرشا امریکا اوا جنرال ایرانی قاسم سلیمانی تدا کشتی دبشکا گوتارا ترامپی دا جهگرد لی درگه چهار سرکرنا پرسان بریان دیپلماسی دگل ایران دانخست. The Iranian regime must abandon its pursuit of nuclear weapons. دوی رژیم ایران دج کاری دست خسنا چکی ناوکی برده و بلاوونا ترس و مرنی را بگیره و کاری بو برجواندیا گلی خو بکه. ام لویرینه بلا تماشا بکن که او چر یکی تل بجیرم بریار یاوانه. ترامپی هر وسا گرینگی دا نقش آشتیا روش حالاتا ناوین دنابرا اسرائیلی و فلسطینیان دا. دیگل سرنکفتنا توایا هولن بری لیدوی ام اولهیا دوری پیدا بکن و پیش روژا گنجان بگوهرینی. بودم سالانه سروک امریکا دونالد ترامپ بحثی وگران هیزن امریکا دکت و به تایبت وگراندنا هیزان جه افغانستانه. از لکشتنا صدان هزار کسان کو پرانیا وان بگونهن لافغانستانه ودگرم. هر پشتی بداوی هاتنا گوتارا سروک ترامپی دموکراتان برسبدان ولی سرخالن گنک راوستان و رخنین تند لترامپی گرتن. هر بربجاره که دیموکرات نقشه که بو برهفکرنا چافدیریا ساخلمی بو همو امریکیان لی برنگین جدا لی آرمانچ هر یکه مخابن سروک ترامپ اوینا خوازید. فرماندارا ولایتا میشیگن گریچن ویتمر لسر روشا جیانا چینا کریکانا راوستا و برسوا ترامپی لسر پرسا گشبونا آبوریا امریکا دا. خم ناکد که سروک ترامپ چگو درباره بازار سهم و سندا. لخم اوه که ملیون که امریکیا پارنینن بو جیانا خوب و کار بینن. لدما که سروک ده بیجید آبوریا بهزه. بسیارا من بو که بهزه. بو دولمندا؟ رنگ ایرو بریارک لسر دادگه کرنا ترامپی بیتا دان و چاواره دیتا کرن ترامپ بگنه بیتا کرن لیدگل هنده پرسا امپیچ کرناوی آسته ناکوکیان دناوبرا کوماریان و دیموکراتان برونی لدما پیشکش کرنا گوتارا سالانه خویا دکر. کنفرانس 16 یا یکیتیا اروپا افسال گرانی داتین سر پرسا روجهلات ناوین ترکیه و کردان. هفکار ما مطلوع چفروغلو جه بروکسل برای سکایپ آگاهی زیده ترهنه. مطلوع روش باش کنفرانس ساله نای پارلمانی کتیا اروپی افسال گرانیاوی لسر روجهلات ناوین لسر ترکیه و لسر کردانا. امزان کنفرانس دست پینه کریه و نهاگه هانا ودری لیتوتکای چش مره بیجی.
داخل او ایسال کنفرانس 16 ته درخستن لبروکسل پارلمان اروپا به هفکاری چند کومن لپارلمان اروپا کما کس کما چپ کومن لیبرال موانداری و کنفرانس دکن 16 سالن کلو بروکسل پکتی بکتش گوت ایسال گرانی کنفرانس روجلات ناوینه هرچه پارتیین کردستان تایبتی جیه که گرینگ سوریه راحتی مقتاندن و لترکیه سه پارتیین اپوزیسیون پارتیا CHP پارتیا گلیا کوماری پارتیا HDP پارتیا دموکراتیک گلان و هر وها پارتیا سعادته او هر سه پارتی و که اپوزیسیون رونشتنه که تایبته بینه که دی باخفن هین کنفرانس دست پده که به مربوط دکاره بیشه که yani granil ser rojlat navine le prani ser Türkiye o Suriye konferans rünüştürün taybet hebin iro taybeti. Petir Navaroki wan babeti ku ben bahs kirin و کسین کو بجداری دی بن از بالکم گلک خلکی نافدار هنه هم اروپی هم ترک هم کرد هم ناز خلکی بلا نافداری جهانی جی بجدارن. parlamentoya Türkiye hene jevek mi goti her se partiyen ku opozisyona bili AKP o MHP se parti temsil kirin veki parlamenterin ber hene her buha endamin kongre netebi Kürdistan'a keneke hene parlament Avrupi beştar dikin rojnovanın ku Türkiye bin navu dengin ev liver amaderimin az one of the binim yani ji herama Kürdistan'a çen mevan hatine Amerika Doktor Kurmanç Gundi temaşavan me baş nastıka ev livre yani morab dikare beje mevanın cür becir ji gelek ciyen hem le velat hem le Türkiye hem le beşin dünyanın cihana hatine le morab dikare beje ku yani jiberku belku morab Türkiye be çünkü ev konferans Aliye ve Gringe Türkiye yani Parlaman Avrupi Türkiye oprasa Kurdiye lejber gavaştının berdavamla Türkiye henek beştarbon isal kemtir xuyadık ya beri rojnabavan o tsporen navuden pırtır da hatitin le qasiku nahamın ditiye veki salim beri beştarbon ek zindi tünye Türkiye debeko abji revşahi le Türkiye beko hükümet önce tujizani هناك روش تندلور. بله مطلوع تزانم يعني مثلا تركيا نقل كيف خوشها جي سياسة إكتيا أوروبي برامبر تركيا وكارن تركيا بتاعبة جي فان دسالين بورين لرشلات نافين دي سوريا ده بتاعبة تيجي ناف دنجي تركيا جي نقل كي باشا دناف إكتيا أوروبي ده كونفرانسا كوا صحايا چندي و روشي باش بكا يعني خراب بكا دنف برا أوروبي وتركيا ده. Yani tuşu baştanı dahil Parlaman Avrupa Brüksel nabenda siyaset Avrupa'ya. Parlaman Avrupa'yı ev ciyeko siyasette götü beşkerin. Yani pırsa Kurdi bu ya keşeye ki nav netebi o Parlaman Avrupa'yı ve peşikleriye se grubun çar grubun cürbecür mevandere konferansı ko vahadıkın. Ev gringe beguman pırsa Kurdi dıkı rojave. O taybeti ser rojava seçar runiştin hene. ev ji xuya dike ku Bakurê Sûriye rojava şerê dijî Daişê destketinên li wir êrişên li ser vê herêmê caleketin germ dibe. Di rojava Avrupa'da dimîne ev ke tu jî zanî Avrupayê jî taybetî Almanya û Fransa du aktörên serêkî ne li welatê Kurdan. Yani rola wan jî pêş çav e konferanseke wiha ku niha piştî vekişîna Britanya ji Yekîtiya Avrupa Almanya Fransa dibin du hezên serêkî bi pêş çavderiya wan bi mêvandariya wan konferanseke Kurdî were kirin pirsa Kurdî were gotî bêşkirin ji aliyê siyasetvanan aliyê pisporên Kurd û nekurd û Awropî beguman ev derfet çedibe ku delîve çedike pirsa Kurdî di rojava Awropîya de jî ciyekî germ bigire. بله مطلوع تزانم لگورا داخویانیا کوش مرا گاشتی لسر پیکینانا وی کنفرانس کو کمیسیونا سیویلا ترکی د پارلمان اوروپی دا و انستیتویا کردی لبروکسلی جی او جی آلیکاری دیکن د مثلا رخصنا وی کنفرانس دا تچب هیسیا لسر وینا راسته civaka Kurdî bel dem yani navenda civaka Belçikî ev saziyeke Kurdan e saziyeke sivil e
او جي تدهنا يعني او بانسياتيفا برلمان اوروبي لدى همان دمه دبكت جوت سچار رخصتن كرداجي بهفكاري باويك هفكار دارخستن يعني كرد هم برسخا ددن گوتی بشکرن و همیشه د رخصتنا و کنفرانس ده رولک اکتیو دلیزن و بگومان هم کنگره نتوی کردستان هم وک مگوتی ناوبل و هم انستیتوی کردیه بروکسل او سازی آمادانه و جی دگرند اوشی دبه اگر کو دنگ کرده خورتر در که وک منک مدیا هرم کردستان اجاز دبینم گاوادین هفکارم انارتی اوج لبرن وکدین رودالف اوج دشوپینن yani hem aliye civak aliye rekısın hem işi aliye şopandın burada karabece Kurd ve avaya ki xurt hene ve ki ben gabadici ko herem Kurdistan işi mevan hene yani ve ki peyivdar bir peyvin peşkeş bikin mevan işi herem Kurdistan işi hene بله مثل هالبته توی مع قهدار بکی لسر کنفرانس و کاتشل کنفرانس چه دبا چتی بحث کردن قالك سپاس جبوتا سپاس دخل امجي سپاس مطلو چفر اغلو هفکاری ما دنگ امریکا جبروکسلی دگل ما بو قالك سپاس لناوچه مسکی آنکو باخچه سرایی یا باجار ایوانه روژا سیشم آشته قویمه که انجام ویده هری کیم حفظه کسی جان خوش دستانه لگور وزارت ناخوی ترکیه نیزی که 12 کسی هیچی لبن آشته دمانه و که دمانان دجی هند بینن روژا چهارشنبه جل باجار ایوانی دما کو تیمن رزگار کرنه لحوارا کسین کو پیش وقت کتبون جر آشته برفه راست آشته دنیا مزن هاتن درمین 12 کس کشتیان هاتنه درخستن و نیزی که 15 کسین دنجی کتنه بن برفه و لگرن دوم دکن. دناوت تیمن رزگار کرنه در لشکر و سویلن جگوندن دریدور هبون و 11 جوان جیان خوش دستانه. دگل بلاف بونا ویروسا کرونا است نجات پرستی لدجی خلق آسیا به تایبت چینیان لامریکا زیده تردبه. لتاقا چاینا تاون یا باجار سان فرانسیسکو لولایت کالیفرنیا چینیان ویر آهنگام بریو دبن جبو سرسالا چینی ددمکی دا کو هاتون و چونا ج چینه بولاتندن بصدما ویروسا کرونا قدغیا. جبو ما چو کاریگری نینه لی از دبینم که هنده کس لیور خوش ویروس دپارزن لی بگشتی تا خامه چاینا تاون آرامه. گلک آگاهی ندرست لسر مدیا جواکی درباره کرونا ویروس بلاو دبه و اف دهیلا کارودانک خراب برانبر خلق آسیا هبه. اف نتشتک نویه. چینیین امریکی گلک جاران روبرو ویه که هاتنه. We're seeing a lot of very viral materials whether that ام دبینین گلک ویدیو صحبت دند کرن لسر میدیا جواکی درباره چینیا و ویروسا کرونا و اف یکی ننویه. اف تشتاج دست به هاتنا چینیان بو امریکا جی هبو. لیونگ دبیجه رنگ اف ویدیو صحبت جبو پیکنین تیم بلاف کرن. لی اف باندورک پر خراب لسر چینیین امریکی و خلق آسیا بگشتی دکه. there is a tendency in our country's history to گلک جاران دمه نخوشی بلاف دبن نجات پرستیه که پر خراب دست پیدکه. جبو جواکا ما ام دزانین که چوان خوش ویروسان بو پاریزین بیکو برزیل نتویندین بکین. پوستک لسر مدیا جواکی دوان روژان دا جعالی زانینگه ها برکلی لکالیفورنیا دانزانین کو نجات پرستیا برانبر خلق آسیا بویه کارودانک آسایی ددم بلافبونا ویروسکی دا. پوستا زانینگه بو جه نرازی بون جعالی جواکا چینیان لامریکا. زانینگه پوستا خوژه برن و دجیدا داخوازا لبورینه کرن. نه گرنگه که کی که دکه آرمانچ. لی او گرنگه کو چند افیک دبا مطرسیک جبو خلق آسیا. جواکا چینی یا لامریکا بریار ویشمیه نه آرامیه درباره ویروس بدن آلی و آهنگن سر سالا چینی لامریکا بریوه ببن. لگور ریخستن زاروکن دنیای World Children ده سالی ده 21 میلیون کس لدنیای ده دبن قربانیا بازرگانی مروان و کسین که به قاچاقی کشبری دبن پرتر راستی چتین بازرگانی مروان تین. لی امریکا جدین قاچاق یین لاتینی پر جاران دبن قربانی بازرگانی مروان. بس بورد بیجن جبر کو اف هرتم خواه و دشیرن بو کو نین در سنور کرن دبن قربانی چتایان.
personas que trabajan en Hıncaran em dibinin ku jin wekî xizmetkaran tên şoğulandın. Karsaz pasaportên wan digirin û nahelin ku ew bi malbatên xwe re biaxivin. Piraniya qurbaniyên ku em dibînin latînî ne. Haydi Alvarez, revebera xizmeta civateye li zanîngeha Marylandê ku alîkariya karkeran dike ku dibin qurbaniya bazirganiya mirovan. la persona, por ejemplo, si Carna ger mirov qaçax bin newêrin ji polîsa alîkarî bixwazin. Li gor raportên Wezareta Evlekariyê Netewî ya Amerîka, çeteyan ku bazirganiya mirovan dikin bi tenê di sala 2018 de 105 milyon dollaran qezençkirine. Di heman salî de 41,000 kes ji hêzên evlekarî alîkarî xwestiye. Li dema dêta ser zalaman gelek qurbaniyan dibînî dikarê avedankirinê û çandinê da. Li dema pitir jin dibine qurbanî dikarê navmal da û cihên mesajên neqanûnî û karên bazirganî. Joe Geronimo cigirê serokê Lekolînê di Wezareta Evlekariyê Netewê de dibêje mirovên ku bi qaçaxê li vir jiyan dikin pirtir dibin qurbaniya çeteyan. Ev ew delîveya rêxistiyên bazirganiya bi mirovan bikartînin ji ber ku koçberên neqanûnî rêpirî polîsî dibin û ev xaleka lawaz e û careka dê dibine qurbaniî. Li vilayeta Montgomery'a eyaleta Marylandê ku hejmara latînî li vir zêde ye, qanûndaner dibêjin divê mijara qaçaxî û bazirganiya mirovan were gotûbêjkirin. Mirovan diqutin û tiryakê didin da ku bi zorî têkiliya cinsî bikin an jî dijî xasteka wan bi mehan an jî hinda caran bi salan bixebitin. Wan gelek pêdivî bi desteka me heye û divê gel bizane da ku dadgeriyê û hikûmetê agadar bikin. Karbidest her wiha hişyarî didin li ser bikaranîna medyayî sosyal ev dibêjin piraniya çeteyan qurbaniyên xwe ji vir peyda dikin wan bi peydakirina karekî dixwapînin. Di bîranîna bîstê ya parastina qurbaniyên bazirganiya bi mirovan, koşkas pê ragihand ku ew xebatin nû dikin di piştgiriya qurbaniyan de. Serok Trump roja eyînê fermanek nû ya serokatê îmza kir ku tuntir li dijî bazirganiya mirovan tekoşînê bike. Min di budceya xwe ya sala 2021 da ji bo hewildanên dijî bazirganiya mirovan giringî daye zêdekirina diravan. Min 7 milyon dolar ji bo pêşvebirina darizandina li Wezareta Dadê dabîn kiriye. Em ê 123 milyon dolar ji bo destekdana hewildanên wîlayetan û herêman xerc bikin. Helbestek nû ya tîma siyaseta naxwe ya qesra spî di asta federal de bi taybetî dijî bazirganiya mirovan biraweste. Em dijî bazirganiya cinsî qanûnan derdixin, em piştgiriya kesên rizgarbûyê zêde dikin û em standardên xwe bilind dikin û em welatên din jî dişopînin ka û pêgiriya xwe ya têkoşîna dijî bazirganiya mirovan bi cihtînin ya na. Çend rêxistinên mafên mirovan roja eyînê civîna qesra spî ya li ser bazirganiya mirovan boykot kir. Yek ji wan peneberiya nanetevî di daxuyonekê de dibêje ku polîtikayên Trumpê yên koçberiyê qurbaniyên bazirganiyê dirêxi xeterê û mafên ji aliyê Kongresê ve hatî otorizekirin û di 10 salên borî de hatî qezençkirin zayıf dike. Serok Trump îddia dike ku koçberên neqanûnî suçdarê revandin û ketmejiya jin û zarokan. Bazirganiya mirovan ku bi koletiya nojen dihêl binavkirin li seranserî cîhanê pirsgirêke girîng ya mafê mirovan e. Li gorî hejmarên herî dawî yên rêxistina keda navnetevî, 24.9 milyon mirov li 4 aliyê cîhanê di karkirina mecburî dane. An jî qurbaniyên bazirganiya cinsî ne. Herçend bi şaşî wekî bûyerek civakên bêserûber bihê dîtin jî bazirganiya mirovan bi giştî li her deverên dinyayê heye. Li seranser cîhanê gelek zarokên belengaz jin û mêrên ciwan yên ku bûyne armanc û xenîmeta bazirganan hene. Catherine Roosevelt ku di 13 saliya xwe de li Florida biya qurbaniya bazirganiya mirovan, rastiyê bi destê yekemîn dizane. Ev nûke wek parêzvanekê dixebite û înisiyatîfa Trumpî wek derfetên ji bo bilindkirina hişmendiyê û pêştebirinê mezintir li dijî bazirganiya mirovan dibîne. Belê ew xemgîn e ku kesên xelasbûyî rolek bingehîn nîne di biryargirtinê da. Ez dixwazim pitir dengên mirovên xilasbûy bibînim. Di nav her zaziyeka federalî da cih bigirin, ji ber ku em jî dişên hindek tiştan bikîn. Di 6 mehên dahatû da
سازیên federal yên ku beşdarê hewildanên dijî bazirganiya mirovan dibin, divêt pêşniyarên konkret bikin da ku planên serokî wekî ti fermana wî ya nû da hatî destnîşankirin bi cih biînin. Bajara Wanê ji ber cihê wî ya stratejîk dibe cihekî giring li bo qaçaxiya madê hişbirê. Sala par di operasyonekê li dijî qaçaxiyê hêzên awlekariyê 5 ton madê hişbir bi dest xistine. Peyamnerê me Arif Aslan raportek taybet li ser vê mijarê çêkir. Rêwîtiya tiryakê ji Pakistanê dest pê dike û li ser Tirkiye re derbasî Avrupayê dibe. Ev riya tiryakê di cîhanê da ya herî navdar e. Ji ber ku bajarê Wanê li ser sînorê Îranê ye, piranî tiryak jî vir derbasî nava Tirkiye û Avrupayê dibe. Jêderên ewlekariyê didin zanîn ku li bajarê Wanê di nava sala 2019 da zêdetirî 5 ton tiryak di encama operasyonan da hatiye girtin. Heta çend sal beriyan nihe bajarê Wanê ji bo tiryakê wekî riyek transît dihat dîtin. Lê êdî ev rewş guhariye û wan bo tiryakê bûye bazarek nû. Hejmarek zêde ciwan jî ji ber karanîna tiryakê jiyana xwe ji dest didin. Semîh Aşkulanê 25 salê jî sedema emilandina tiryakê 2015 da jiyana xwe ji dest dabû. Birayê Semîh, Metin Aşkulan dibêje ku piştî mirina babê wan, Semîh dest bi karanîna tiryakê kiriye. Ama ceza zaten çu askeriyê piştî babê min kevte maddeyê. Me piştî êga vê ji wê nedekevî pislixî nedekevt. Me biraxestê emê xwedêkiye mir. Ez çime de mesela havalê dixwaze. Mesela wan birayê tey ez ne dilê min sojîtin, gava wan bînim dilê min sojîtin. Ez bîra xwe dikim, berê min tê daqilê min. Ez bîra wan dikim, bêm xweze me berê min ji def min bi hoyê sax be. Her wiha Aşkulan got ku hejmarek zêde ciwan biriyên cûr bi cûr tên xapandin û ew fêrî tiryakê dibin. Têne gel movê, mov haşxwanî ne, dikene nav tiştekî dene movê. Nav cigayekê, nav nanî bîtin, nav tiştekî bîtin, dene movê. Ama vê sehendê dikevîte van tiştan. Li Wanê di 2017 da komaleya bila rengê jiyanê neçirmise hatiye vekirin û ev nêzî 3 salin li dijî tiryakê, çalekî û xebatan bi cih tîne. Me jî li ser vê babetê ji serokê komaleyê Osman Turgut pirsî, gelo çima bi karanîna tiryakê li bajar ev qas zêde ye. Wanê da pazarek bûye. Servê da çima bûye pazar? Gencê me genç zêde ye. Xebata gencan tune. Sıkıntıyı da kaderek heye, ev sıkıntı serçi heye, malbat beni menas naken, kimasiye mehe ben van kimasiye men nizanın. Civaknas Turgut dide zanên ku piraniya ciwanan ku tiryakê bikartînin haya wan ji nexweşiyên xwe tune ye. Em hûd bêjin, ev nexweşiye ilacê wê heye, ev nexweşiye ji ba nexweşiyê din e. Vê nexweşî elbette doktorê me jî hene, nexweşxane jî heye, em şevermendiya wan dikin. Kengî malbat, kengî civan hez bikin, em şên rêberiya wan harîkariyan bikin. Herî dawiyê serokê komeleyê Turgut got ku ev bizgirêk tinê bi hin operasyonên hêzên ewlekariyê naqede û divê xebatek hevpar were kirin. Ev işe sadece ser komelekî cinayete çêkirin, ser hemî partiyan ser vê xebatê biket lazim e. Devlet jî em bêjin vanî efendim 5 ton 6 tona da girtin. Em ama çêdî jî bêjin. Ka ser torbaciyan xebatek çan lazim e. Ser wan jî bêtekirin lazim e. Em wî jî dixwazin. Li gor daneyên komeleyê her mehê 300 kes bona nexweşiyên tiryakê serî li nexweşxaneyan didin û derdora 20-25 kes jî di nexweşxaneyan dan tên dermankirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Jinên Nîjerî zêdetir ji her jinên cîhanê